Igicamunsi cyiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko ababarizwa mu karere ka East Africa, ubwo ndavuga ku mugabane wa Afurika. Mbahaye ikaze abari ku butaka bw'u Rwanda, mbahaye ikaze abari ku butaka bwo mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika. Narimba kumbuye munyemerere mbasuhuze muri ubu buryo. Abari ku mugabane wa Aziya namwe ndabatashya, abari ku mugabane wa Amerika ndabatera yamba, abari ku mugabane w'Uburayi mwese aho muri rusange mbateye yambo. Ni wa muhungu wanyu Mucyo Anta. Iyi ni TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV, kiganiro ni Munda y'Isi Sport. Narimaze hafi ukwezi ntarimo kugaragara kuri izi kamera, nta yindi mpamvu nuko hari ibyo nari mugiyemo. Murabizi neza ko nagiye mbibasobanurira, mbabwira ko ndimo ndakurikirana cyane bijyanye n'abakinnyi babarizwa ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, kuko ndimo nditegura isoko ryo mu kwezi kwa gatandatu mu bihugu bitandukanye bizangirira icyizere bikampakazi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kubona umwanya wo kurikodinga byajya bingora, ariko ubu noneho nongeye nagarutse, tugiye kujya tuganira namwe gatanu kuri gatanu. Tugiye kuganira ku biki? Mbere yuko mbibabwira, nyemerera mbanze nshimira abantu bose bakoze subscribe, kubera ko ubu ngubu dufite abantu basaga ibihumbi 40 n'abantu 200. Bivuze ngo dukeneye kongera umubare ku buryo tuva ku bantu 40, ubwo ndavuga ibihumbi 40, tukazamuka tukagera ku bihumbi byinshi cyane, kugira ngo bibashe kumfasha kuntera imbaraga ndetse namwe nyembageza amakuru atandukanye. Murabizi ko hano ni ukubageza amakuru ajyanye na siporo, mu bayobozi, mu batoza, mu bakinnyi, mu mugabane wa Afurika hose muri rusange, cyane ko ubu noneho ndimo ndagenda mpamenyera byinshi cyane mu bihugu bitandukanye. Niyo mpamvu rero nawe utarakanda subscribe ndakwibutsa kuyikanda. Niba warayikanze, kora share, wandike komenti yubaka, ntacyo bitwaye, itanga inama, icyifuzo, ikibazo, turaziha agaciro. Hanyuma ikindi ushobora no gukanda like, yewe niba ushaka no kudusapotinga ndongera kubibasaba mwese, wapostinga ugakora share mu magroupe kugira ngo umenyekanishe ibiganiro byacu bitandukanye. Unababwire ko twagarutse, ubu tugiye kongera gusubukura ibiganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kuganira ibiki rero? Tugiye kuganira kuri ekipe bita APR ikomeje kugaragaramo sambaratika. Ese sambaratika iratezwa n'iki? Ese yona ninde? Turaje tubiganireho. Turaganira muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'andi maklube atandukanye ku mugabane wa Afurika. Abakinnyi batandukanye batangiye kurambagizwa n'amaklube atandukanye, turaza kugenda tubagarukaho, ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Nihuse cyane, ntabwo ndibuze gutinda mu makona. Ndahera muri Rwanda Premier League season 2024-2025. Hanyuma ngira ngo ubutaha tuzabikora ku buryo tuzashaka projector tugaprojecta. Murabona ko hano twashyize background nziza cyane ya Munda y'Isi TV. Utaha tuzashaka uburyo noneho tuzajya ducishaho n'amashusho y'ibyo turimo tugenda tugarukaho, kugira ngo bidufashe, yewe n'abakinnyi bazagenda bahindura amakipe tuzagenda tubishyiraho kugira ngo mubashe kubibona gatanu kuri gatanu. Nibyo turimo turagenda dutekereza. Munyemerere mbabwire kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere umupira w'amaguru iyobowe na Rayon Sport kugera ku munsi wa 21 ifite amanota 46, ku mwanya wa kabiri ni APR ifite amanota 42. Harimo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 4. Hanyuma ku mwanya wa gatatu ni Gorilla ifite amanota 33. Ku mwanya wa kane ni AS Kigali ifite 33, nayo baranganya na Gorilla, ariko harimo ikinyuranyo cy'ibitego. Hanyuma Polisi ku mwanya wa gatanu, Mukura ku wa gatandatu, Rutsiri ku mwanya wa 7, Etincelle ku mwanya wa 8, Gasogi ku mwanya wa 9, Amagaju ari ku mwanya wa 10. Hanyuma Bugesera iri ku mwanya wa 11, Rwamagana ku mwanya wa 12, Musanze ku mwanya wa 13, Marine ku mwanya wa 14, Kiyovu ku wa 15, Vision ku wa 16. Ariko navuga ko nudukangara tubirurebye turimo competition mu mikino ya retour. Hasigaye match 9. Nagakangara ka mbere karimo abantu babiri bonyine, karimo ikipe bita Rayon Sport, kakabemo ikipe bita APR Football Club. Niyo makipe yonyine ari kurwanira shampiyona. Ibaze, niyo makipe twabonye atangira seza arwanira shampiyona, ni nagiye gusoza arwanira shampiyona. Mu yandi magambo, abandi bose bagera kuri 14 bararwana n'imyanya, ntabwo barwanira igikombe cya shampiyona.
iteka Rayon Sport izadomina, iteka APR izadomina. Gusa si byiza kuko dukeneye ko hazamo challenge, hakazamo n'andi maklebe ashobora kuba yatanga akazi. Ubwo ndabwira polisi, ndabwira AS Kigali, ndabwira Mukura n'abandi ngo bagerageze barebe ko babitekerezaho ibi bintu, kubera ko byafasha shampiyona yacu gukomera ndetse yewe bikanazamura urwego rw'abakinnyi bacu. Hanyuma hari agakangara ka kabiri. Agakangara ka kabiri ni amakipe arimo kurwana no kutamanuka. Ni ikipe bita Vision. Reka iyo mite nyikonfirima ncimpaka rwose. Vision yaramanutse, byararangiye. Rwose mbivuze hakibura journée 9, nanabivuze mbere rwose ndavuga ni Vision izagenda, kubera ko Birungi aratanga 500 umukinnyi akamusingira imyaka 2. Agahemba umukinnyi 80,000 cyangwa 100,000. Uwo mukinnyi uguze ayo mafaranga azaguha ibingana n'ayo mafaranga. Nugura umukinnyi wa makeya uko byagenda kose ntashobora kuza ari umukinnyi mwiza, azaza umukinnyi uri average, azaza ari umukinnyi uciriritse usanzwe, azaguha ibingana n'ibyo wamuhaye. Niyo mpamvu iyi Vision rwose ni umukandida, byararangiye. Ahubwo rero dore icyo bita ikomba irihe ku wundi uzajyana na Vision. Hari Kiyovu ifite amanota 18. Iyi ntihagire umuntu ubanura Kiyovu, mube mwitonze, haracyarimo match 9 ari match nyinshi cyane. Hari Marine ifite 22, Kiyovu ifite 18. Marine iri imbere irayirusha amanota 4, ni match 2 zonyine, mutagira ngo ni match nyinshi. Ibyo mvuze kuri Marine ni nabyo biri kuri Musanze. Musanze nayo ifite amanota 22, irarusha Kiyovu amanota 4, ni match 2 zonyine. Kuzitsinda kuri Kiyovu bo bakazitsindwa, Kiyovu igahita ibaco. Rwamagana ifite amanota 23 iri ku mwanya wa 12, irarusha Kiyovu amanota 5, ntabwo ari menshi. Ku mwanya wa 11 ni Bugesera ifite 28, irarusha Bugesera amanota 6, ni match 2, kuzitsinda Bugesera igatsindwa 2, bikaba birarangiye. Ku mwanya wa hari Bugesera, hari Amagaju afite amanota 26, ararusha Bugesera, ararusha ikipe ya Kiyovu Sport amanota 8, ni match 3 zonyine, mutagira ngo ni nyinshi. Kandi ibyo biri kuri Amagaju ya 10, no kuri Gasogi niko bihagaze. Gasogi nayo ifite ayo manota, bivuze ngo zirarusha ikipe ya Kiyovu Sport amanota 8. Ni ugutsindwa abo match 3, Kiyovu igatsinda match 3. Nubwo bisa nk'ibigoye ariko mu mibare birashoboka. Niyo mpamvu navuga ngo umuntu uzajyana na Vision azamenyekana habura journée nkenye cyangwa se 3, yewe n'eshanu hari igihe byazagera twamubonye. Ariko uwa mbere wamaze kugenda ni ikipe bita Vision, hanyuma abandi bagomba kwitonda cyane no makipe tuvuze ari imbere yayo. Niyo mpamvu shampiyona y'u Rwanda aho bigeze, nanabwira abantu rwose kujya bajya kwirebera match z'amakipe abiri, z'aya makipe yo mu myanya ya nyuma arimo kurwana no kutamanuka, ndetse na match za Rayon na APR, kuko izindi zo zirimo nka reka ndebe Rutsiro ifite 29, Rutsiro ntibishoboka, ntabwo yagenda kuko gatera no mukombata cyane. Yewe na Etincelle ifite 27, hanyuma Mukura Victory Sport nayo biragoye, ntishobora kumanuka, ntibibaho. AS Kigali ntishobora kumanuka, Gorilla ntiyamanuka, Polisi ntiyamanuka. Ni match ubona ko aya makipe kuzireba no kutazireba, so nk'umunyamupira nk'umuntu bikunda ni byiza, ariko na makipe ubona ko shampiyona yabo yamaze kurangira. Muri make ku bwanjye navuga ko amakipe azamanuka, nabibabwiye ni Vision yamaze kugenda, byararangiye. Ahubwo abandi bagomba kwitonda cyane barimo abo ngiye kuvuga bakurikira. Ni Marine igomba kwitonda, nubwo Marine kumanuka bisa nk'ibigorana cyane, ariko igomba kwitonda. Ni ikipe bita Kiyovu Sport, ni Musanze, ni Rwamagana. Aya makipe kwari 4 agomba kwitonda, nibatitonda umwe muri bo ashobora kujyana n'ikipe bita Vision FC. Niyo mpamvu rero shampiyona ku mukandida Rayon Sport gutwara shampiyona ndayiha amahirwe angana na 70%. APR ndayiha 30%. Impamvu ndaza kuyigarukaho, ni nawe ngiye guhita nihuta nerekezaho. Ikipe bita Rayon Sport, mbere yo konsoreza kuri APR, ikipe bita Rayon Sport ifite ibintu bitatu birimo kuyifasha, kandi bishobora no kuyifasha ku kigero cya 70% kuzegukana shampiyona. Ikintu cya mbere narababwiye ngo Rayon Sport igira ubutatu butagatifu. Ubwo butatu butagatifu iyo buri hamwe, kuyihagarika
ntabwo bipfa koroha. Ni nko gufata fuso cyangwa ugafata bya bimodoka bya rukururana biremereye ukabitambika igare cyangwa ukabitambika gikumi ngo igiye guhagarika icyo kimodoka cyacitse feri. Ntabwo bikunda kubaho. Rayon Sport ni nk'umuvumba, ni nka kwa kundi imvura igwa ivuye za mu Kigali ahantu haremereye imanuka. Ikihuye nacyo mu nzira cyose irahutaza. Ikihuye nacyo mu nzira cyose irahutaza. Yaba ari inzu yari ikomeye yubakiye ku rutare, yaba ari yubakiye ku musenyi, uko byagenda kose iyo mujya mubona mu bihugu bimwe na bimwe mukabona inzu zari zikomeye kabisa zitwawe n'umwuzure, zitwawe n'iki. Mu yandi magambo, Rayon Sport waba ukomeye, waba uri igihangange, waba uri ikiyimeze neza kuri ubu butatu butagatifu ngiye kugarukaho, iraguhutaza. Ikintu cya mbere gikomeza ariyo kikwereka ko Rayon Sport ihagaze neza kandi ari umukandida wo gutwara igikombe, n'ubuyobozi buri hamwe. Iyo ubuyobozi bwa Rayon Sport buri hamwe, mukabona muri komite ya Rayon Sport Muvunyi arimo guhuza n'umuntu uyoboye ikipe, ubwo ndavuga Tadei uyu munsi, mukabona Gacinya na Prosper baravuga rumwe, mukabona Martin Rutagambwa aravuga rumwe na Fred, mukabona Fred aravuga rumwe n'umuntu bita Claude Kibihira, mukabona Claude Kibihira aravuga rumwe n'umuntu bita Migambi, mukabona Migambi aravuga rumwe n'umuntu bita runaka w'umuyobozi bwa Rayon Sport. Iyo Rayon Sport uzayitondere. Kubera iki? 1, muri abo bantu mbabwiye bose harimo ubushobozi bwa mikoro afatika. Icya kabiri, harimo abantu bazi umupira. Icya gatatu, bazi shampiyona y'u Rwanda kuva mu bworo bwayo, bazi icyo bita kuyitegura. Shampiyona y'u Rwanda itwarwa gute? Ese kugira ngo utsinde match bigenda gute? Iyo uhanganye n'umukeba ubyitwaramo gute? Abakinnyi urabashyira mu zihe condition? Nubwo baba bahembwa cyangwa baba badahembwa urabamanaginga gute? Icyo ni ikintu abo bantu bazi. Buri wese afite karite, buri wese afite icyo ashoboye. Ngewe ufashe ngewe ukambwira ngo mfate kano gatoki kanjye kamwe nterure iyi screen mubona hano, ntabwo bishoboka. Uru ni urugero ngiye gukoresha rwa nyakwigendera Generale Afande Makanika yagarutseho muri zimwe muri discours yagiye agarukaho n'ubundi nyuma mbere yuko yitaba Imana. Yaravuze ko yagiye atanga urugero rw'aka kantu nanjye ndagakoresha. Iyi screen ufashe kano gatoki kanjye kamwe, kano kagahera ntabwo nshobora kuyiterura, ariko nshyizeho kano kamwe, undi agashyiraho akandi, undi agashyiraho akandi, abantu 5 6 bagashyiraho cyangwa 8, twayiterura kandi tuyiterurishije kano. Mu yandi magambo, Rayon Sport buri wese n'urugingo rwa mugenzi we. Ndababwira ikintu mu mukino Muvunyi n'umuntu bita Tadeo bafite. Muvunyi na Tadeo mu bayobozi Rayon Sport ifite uyu munsi bariho, bayiri hafi, na Prosper bafite ikintu bita mikoro. Gacinya ari mu bantu bazi umupira, uwo nawe ni urundi ruhande, n'indi karite. Uwo bita Freddy na Claude Kibihira n'abandi bazi ese umukinnyi twamushyira mu zihe condition, ese umukinnyi twamureshya gute, ese umukinnyi twamutwara gute, n'abandi. Buri wese ugiye kureba icyo akora muri Rayon Sport usanga hari ibintu yihariyeho, usanga hari ibintu afite. Kubihuza rero birabyara ikintu bita ingufu, cyane ko banungutse n'uriya mugabo wo muri Ngufu Jean Kazungu. Nuvuga ngo aba bantu bafite ubumwe, bafite imbaraga nka za zindi mwabonye Samson muri Bibiliya muzi yari afite. Yafataga abafilisitiya benshi n'abandi bakomeye akabashyira pembeni. Nicyo kintu cya mbere Rayon Sport ifite gikomeye, n'ubuyobozi buri strong. Ibyo turimo turavuga ku buyobozi bwa Rayon Sport buri strong, ndaza kubigaruka kuri APR. Siko bihagaze kuri APR, kubera ko kuri APR harimo icyo bita ihindagurika. Ihindagurika rero rigomba kubakoma mu nkokora. Muri Rayon Sport cya kabiri gituma Rayon Sport ikomera igahutaza uwo ari we wese, nicyo bita abafana. Iyo rwa Rutabura avuga ururimi rumwe na Marayika, bakavuga ururimi rumwe n'umufana uri muri tribune wa Rayon Sport utanga umusanzu, bakavuga ururimi rumwe n'umuntu uri kwa Seburengo,
wicaye kwa Seburengo, bakavuga ururimi rumwe n'umuntu wicaye kwa Marehemu Kanyamiri, bakavuga ururimi rumwe bagahuriza ku ndirimbo imwe bita bagahuriza kuri za ndirimbo baririmba mu magroupe matici yakora mobilisation bigakunda, buri wese akabyitabira, gahunda bakoze bakazitabira, bajya gusura Faringanye bakagenda bose, bajya gusura umuntu bita Kadimu cyangwa wese wagize ikibazo bikaba bimwe, bagahuriza hamwe. Brother, ndagira ngo mbabwire ngo iyo ni intwari ikomeye Rayon Sport ibifite yakatewusha bita umufana. Uyu mufana wa Rayon Sport agira influence ikomeye kuri resultat ya Rayon Sport, ku bakinnyi ba Rayon Sport. Karita abafana ba Rayon Sport bagira ikomeye nyuma y'iya mikoro y'umusanzu batanga iyo bimumbiye mu hamwe. Buri abakinnyi ba Rayon Sport bagira ikintu, abafana ba Rayon bagira ikintu bihariye abandi bafana batagira mu Rwanda. Reka nkivuge, abafana ba Rayon Sport bakunda abakinnyi babo, nubwo yaba ari umukinnyi w'umuswa utazi gufunga baro, ntushobora gusanga bamwibasiriye, ntushobora gusanga bamwatatse, nta nubwo bemera ko hari umuntu umwataka. Muzabirebe, iyo watatse umukinnyi wa Rayon Sport udashoboye, abafana ba Rayon bakuviraho indimu. Ese mu yandi maklebe mu Rwanda niko bimeze? Igisubizo ni oya. Abakinnyi ba Rayon umukinnyi wabo w'umuswa baramusapotinga, bakamukomeza, bakamufata ukuboko, donc bakamurandata, bakamukimbagirana, bakamubwira bati shyiramo agatege turi kumwe nawe nubwo bitameze neza nubwo udashoboye, ariko mbega umukinnyi nawe kumva ko bishoboka. Rayon Sport igeze gutunga umuntu bita Eseno, niba mumwibuka, atazi gufunga baro, twese tubibona, ariko Eseno yabaye inyenyeri mw'abantu. Murabyibuka ko yisagurwa muri Iraq nubwo atagiyeyo. Eseno yisaba zahabu, ariko fata Eseno wa Rayon jya muri vizu urebe uko ameze. Rayon yifasha umuntu bitabira amahira beda, abantu bose babonaga ko ari umuntu udasanzwe. Abafana ba Rayon bamushyiramo imbaraga, bamushyiramo intege, bakamwongezamo energy, bakamubwira bati turashoboye, urarwana, uragira gute. Abeda arimo arashyira firi kandi agashyira firi ubona ko yaperforminze neza. Mu yandi magambo, aba bafana ba Rayon ni turufu ikomeye ituma Rayon Sport iba compact, ikaremera, ikagira umuvuduko udasanzwe mu kibuga. Ntumenye ngo yarashoboye uyu ntashoboye, kuko mu kuri guhari abafana ba Rayon nabo barabizi ko ari ukuri kuno. Ntabwo Rayon Sport ifite abakinnyi badasanzwe mu kibuga, harimo n'abafite imibare iciriritse, ariko kubera ko abafana ba Rayon baza muri stade bakabashyiramo izo ntege, bakabasunika, abakinnyi ba Rayon babazahaba, abakinnyi ba Rayon barirukanka, baraburiye ukibaza ngo byagenze gute, kuko ugiye gupanga 11 beza muri saison ba champion, uvuze ngo ugiye gukora selection, ushaka gusanga abakinnyi benshi atari aba Rayon. Ariko ako kantu ka Rayon kiturufu wababwira gute se ko badafite abakinnyi beza kandi barimo barashyira firi? Ariko ugiye kureba umwe kuri umwe, n'abakinnyi baraho bari average basanzwe, ariko abafana ba Rayon bazi kurwanirira umukinnyi wabo, yaba ashoboye yaba adashoboye. Ako ni akantu ka kabiri gakomeye. Ikintu cya gatatu cyuzuza umurunga wa Rayon Sport, n'abakinnyi ba Rayon baba bafite mentalite bakomora ku bayobozi, bakayikomora ku bafana ba Rayon. Burya abafana ba Rayon bafite ikintu bahuje n'abafana ba ekipe ya Yanga. Iyi ekipe yabo imeze neza, baritanga 100%. Nge nanabihamya ko bafana ba Rayon ni bamwe mu bantu banakwitangira Rayon Sport, bibaye ngombwa ko bavuga ngo ikipe kugira ngo ibeho nuko umufana yazajya atanga amaraso byibura ku kwezi, agatanga nka litiro 20. Ndabihagazeho neza kandi nanabihamya ko abafana ba Rayon Sport bakomera bakavoma ayo maraso kubera Rayon Sport. Rayon Sport iratsindwa umufana akarira, Rayon Sport iratsindwa hakaba hari abafana batarya, Rayon Sport iratsindwa abafana ba Rayon induri ikavuga mu biganiro bitandukanye bya His Excellence arimo arakora, ukajya kubona ukabona abafana ba Rayon banazemo ikibazo cya Rayon Sport. Mu yandi magambo, Rayon Sport n'abafana bayo ni amaraso amwe, ni amaraso amwe ku rwego rukomeye cyane. Impamvu nta yindi, nuko bagira ijambo muri Rayon kandi bagahabwa n'agaciro. Niyo mpamvu abakinnyi ba Rayon, uje muri Rayon wese, yaba azi gufunga baro yaba atazi gufunga baro, ababizi ngo gutsinda match arakimbagira inyarugenge ameze nk'umwami, cyangwa aratambagira inyarugenge ameze nk'umwami. Gutsindwa match biragusaba kuri bwihishe,
nturi buze gutamba. Uko bimeze kwa Rayon ni nako bimeze Dar es Salaam kwa Yanga. Kwa Yanga njyayo inshuro nyinshi, narebye match nyinshi. Kwa Yanga iyo Yanga itsinzwe nta muntu utambuka. Na Engineer Hersi Said niba mubyibuka ejo bundi Yanga imaze kuvamo muri Champions League, ntabwo yarebaga na mikoro yarazihungaga kinjira mu modoka yihuta cyane. Kubera iki? Abafana ba Yanga ntibazi kwakira resulta mbi. Mu yandi magambo, igitutu cy'abafana ba Rayon, buri mukinyi wa Rayon Sport urimo wese ababizi ko agomba kubana nacyo, yaba aryamye yaba ari mu kibuga. Ubuyobozi bwa Rayon noneho bwageraho bikaba ibindi bintu, kuko abayobozi ba Rayon bazi neza ko gutsinda kwa Rayon niko kubaho kwa Rayon, gutsindwa kwa Rayon niko kutabaho kwa Rayon iyo sezo, kubera ko amikoro arabura, ntaho wakomanga, ntawe wasaba inkunga, nta na kimwe wavuga. Niyo mpamvu icyo kintu kiraza kikinjira mu bakinyi ba Rayon Sport, bakaba abakinyi bari strong mu mutwe kurusha ubuyobozi bafite ku kirenge. Ndaza kubihuza n'iri jambo ko ndarikoresha ahantu kuri apere no kuri Rayon. Pirlo muramuzi neza nk'umediateur ukomeye isi yatunze w'umutaliyani, kiniye amakipe nka za Inter, akinira za Juve, akinira amakipe nka za AC Milan. Andreas Pirlo yigeze kuvuga ngo umupira w'amaguru ni mu mutwe, ikirenge ni igikoresho. Abakinyi ba Rayon basanzwe bari aho ubona bari average, bamwe na bamwe, ntabwo ari bose kuko ifitemo na qualité, attention, ifitemo na qualité, ifitemo na beza. Abakinyi ba Rayon Sport mu mutwe barakomeye cyane, nubwo ibikoresho byabo bamwe na bamwe ubona ari abantu basanzwe. Ibyo babikomora ku bafana, bakabikomora ku buyobozi, bigahita biba icyo bita compact, kabikipe iri sude. Niyo mpamvu Rayon Sport irimo irahutaza umuhisi n'umugenzi. Abeda agashyira feri cy'umutwe bakacyanga, ariko akaza ashyiramo icya Lala Salama. Igakora comeback, ibintu tutazi. Rayon Sport igakora ibintu bitabo kandi ubona ko idafite faringanye, ku buryo muri Rayon umwarabura rimwe na rimwe bikaba byayikoma mu nkokora, ariko undi akaba hari akaza karwana agafightinga. Twese twaravuga ngo kuri derby Rayon Sport irarya nka 3 cyangwa 2 ku papuro, ariko sibyo twabonye. Mu yandi magambo, abakinyi ba Rayon bafite isoko bavomaho iriya spirit idasanzwe. Niyo mpamvu shingiye kuri ibyo mbabwiye, Rayon Sport ifite amahirwe yo kwegukana shampiyona uyu mwaka. Kereka bya bindi by'umupira w'amaguru habamo gutungurana no n'impinduka zidasanzwe mu mupira w'amaguru, bya bindi by'umupira w'amaguru, ariko Rayon Sport ni umukandida wo kwegukana Rwanda Premier League this season. Kubera iki? Kubera ibyo tugarutseho. Icya kabiri, kubera igice cya kabiri ninje mu kipe bita APR. Ikipe bita APR, kubera iki hari Rayon Sport amahirwe yo gutwara shampiyona? APR Football Club ndayigereranya n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Bibiliya, ugiye kuri page ya 850 n'uva ari na 5 niba atari na 3, mujye gusomayo, hari iyo story y'umugabo bita Yona. APR FC ndayigereranya n'ubwato. APR Football Club ikaba ifite Yona. Yona ni Darkonovic. Uyu Yona yabaye Yona mu bwato bwa APR FC. Yabaye Yona gute? Ndahera inyuma gatoya. APR Football Club yazanye ubuyobozi bwa Fanderishari, asimbura ubwa CDS kubera ko yari yagize izindi nshingano umwanya bamuke. Rishara aramusimbura, asanga APR Football Club yende politike gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Nibwo bwa mbere byari bibayeho. APR itizana abo ba Rwanga, ba Shibobo n'abandi murabyibuka. Rishari asanga baraguze abakinnyi, barubatse ikipe, ahita komereza mu kiragano yasanze kiriho ariko gishya cyo guhindura umurongo. Ahageze akora sezimwe na ba Froge, atwara shampiyona ari unbeaten adatsinzwe. Nyuma Richard hageze ahita atangira gutekereza gukora APR y'igihe kirambye. Niyo mpamvu mwumvishije yahaye Darkonovic imyaka 3, yatangiye kugura abakinnyi bamwe namwe basa nkaho ari batoya, Baramin ba Mamadusi n'abandi batandukanye muzi namwe ntakwirirwa nongera kugarukaho. Mu gihe Richard akiri muri projet yo kubaka iyo kipe,
ubuyobozi bwa APR Football Club hari ibyo butigeze bwishimira, burimo amakosa yakozwe kuri match ya APR na Gorilla basimbuza umubare urenze wari ugenwe. Ubuyobozi bwa APR bw'ikirenga buhita bukora impinduka byihuse cyane. Mu kuri guhari izo mpinduka ntabwo zari zikenewe kuri Rishari, ntizari zikenewe kuri bamwe na bamwe, zagombaga guhana abafite aho bahuriye n'ayo makosa, ariko ntaho byari bihuriye n'uwo Rishari. Mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga ni iki: guhinduka k'ubuyobozi bwa Rishari hagahita hazaho ubundi buyobozi. Ikibazo biteza ni iki: ntumenya ngo urakorera evaluation nde. Ese urakorera evaluation Rishari wari watangiye shampiyona akaviramo hagati? Urakorera evaluation president wa APR umushya uriho? Biragorana, kuko uyu president wa APR uriho mushya asanze hari ibintu Rishari nawe yari yubatse, nawe isatangira gutekereza kuzubaka ibindi, nawe bizamutwara igihe, ntabwo bizahita bikunda. Niyo mpamvu ubona harimo aka kantu kasambaratika kamwe na kamwe mu miyoborere, kuko Darkonovic araza kwigira Yona kubera ko ubuyobozi bwamuzanye ntibukiriho, haraza ubundi bushya, rimwe na rimwe ibyemeza afata ntibazi uburyo bari buganire nawe. Icya kabiri, ese nibaganira nawe araza kubumva? Ese biraza kugenda gute? Nyine nawe arimo arabona ko hari impinduka zirimo ziraba. Ibyo Darkonovic arimo arabona ni nabyo abakinnyi barimo kubona, nibyo abafana barimo kubona. Ngicyo kimwe mu bintu birimo gukoma inkokora iyi kipe y'ingabo z'igihugu. Bisaba ko umuyobozi uriho, niba ari uyu nguyu bashyizeho afande, bagomba kumuha umwanya, bakamuha igihe cy'agakora ibintu bye. Ariko ushobora kujya kubona ukabona sezirangiye nta shampiyona, ukumva ngo wabayemo impinduka. Undi uzaza nawe azubaka ibindi bishya, nawe azaza. Mu yandi magambo, ni inzu itazuzura ikomeza kuvugururwa buri munsi, ikomeza kubakwa. Uyu araza agasanga hari itafari rimeze gutya, akavuga ngo iri tafari mwakoresheje siryo, iri tafari mwakoresheje bita Mamadusi siryo nkeneye. Uyu akazana itafari bita Watara. Undi ushobora kuza nawe akavuga ati iri tafari bita Watara nge ndabona ritarimo kugaragaza display nziza ku nzu yanjye, reka tuzane irindi tafari bita undi runaka. Mbega ugahora uri muri icyo kintu kimeze gutyo. Niyo mpamvu kuri ako kantu inama, niba ari ubuyobozi buriho, babuha umwanya, babuha igihe, babuhe time, bubaka ibintu birambye byabo, bagira abantu donc niba bafite n'abandi bantu baganiriza, abandi bantu babafashe kubaka icyo kintu kiramiye gishobora gutuma APR ikomera. Tujye dutanga n'ingero, ntabwo njya kure, ndabaha ingero zaho hafi muri. Kugira ngo Yanga ikomere, Engineer Elise Saidi yahawe igihe. Kugira ngo Simba ikomere, Mode Uji yahawe igihe. Kugira ngo n'andi maklebe nka za Seki Mimoza zikomere, niko bigenda. Ibi bihugu ndimo ndajyamo, ndimo ndatemberamo, niko bigenda. Ariko iwacu ibaze uburyo ubuyobozi buba buri uyu munsi muri Ferwafa, ejo hakaza ubundi. Ubuje ntibukomereze kuri bya bindi, ahubwo bugahita busenya bya bindi bakubaka ibindi. Mu yandi magambo, icyo ni kimwe mu bintu byatumye APR irimo guhura n'iyisambaratika. Hanyuma mvuye kuri icyo gice cy'ubuyobozi, ihindagurika byagomba kwafekita ikipe, hari igice cy'umuntu bita Darkonovic. Darkonovic ageze muri APR, ubundi bakubwira ko umutoza kugira ngo yempoze filozofiye cyangwa azane style ye n'amasysteme n'ibindi muzi umupira w'amaguru abizane muri ekipe bikunde, bitajya hasi y'amezi hagati ya 6-8. Mu mezi 3 ya mbere, 4 ya mbere APR Darika akigeramo, APR yari ku yindi level. Niba mubyibuka, imikino ya mbere Darko yakinnye yari Sekafa Kagame Cup Dar es Salaam, nari impari ndo mutanga buhamya. APR Football Club yabuze Sekafa Kagame Cup kuri peno, ndavuga kuri penalty, bakuwe muri ikipe bita Red Arrows yo mu gihugu cya Zambia. Mbibutsa ko APR kugira ngo igere finali yakuyemo ikipe bita Al Hilal Omdurman yo muri Sudani semi final. Kandi ubibona ko APR iri kuri level yo hejuru, ubona ko Dawuda ari indi level. Lamte yabaye Lamte Dar es Salaam, Mamadusi yari another level, n'abandi bakinyi bari ku yindi level. Krema bamukinyi w'irushanwa niba mubyibuka neza.
mu yandi magambo hariya Darko yari atarayimpoza abakinnyi filozofiye, buri mukinnyi yari agikina ibiye, buri wese yari agisohora ibimurimo, buri wese yari akigaragaza ibimurimo. Baba beza bakuyemo Ali Hilal Omdurman, ikipe ya mbere yagize amanota menshi muri ntuza mu majonjora ya Champions League. Niyo kipe yatambutse idatsinzwe match n'imwe, yagize amanota menshi, bayikuyemo. Sinzi niba abantu mubyibuka. Hanyuma iyo APR uyu munsi abo bakinnyi bari barimo baracyarimo, ariko uyu munsi bari hehe? Nta numwe ushobora kumenya ko yigeze gukinira match. Nta numwe. Baba abanyamahanga baguzwe babe n'abanyarwanda. Krema wa Sekafa siwe Krema dufite uyu munsi. Kagege wa Sekafa siwe Kagege w'uyu munsi. Ubwo ndavuga abanyarwanda. Claude niyo mugabo w'icyo gihe siwe Claude w'uyu munsi. Nge nari ndi Dar es Salaam. Claude niyo mugabo no muri Simba baje kumureba kuri hoteli. Ndi umuhamya nari mari. Ariko uyu si Claude turimo turabona. Dauda twabonaga si Dauda turimo turabona uyu munsi. Na Mamadou siwe turimo turabona. Ibitangazamakuru byo muri Tanzania byandikaga Lampte siwe turimo turabona. Icyo gihe buri mukinnyi yaragikina ibintu bye. Umutozi icyo yakoraga niki? Ni tactique zo kwiga adversaire uburyo bahagarara n'ibintu bitandukanye. Yari atarabatsindagiramo ibiye. Hanyuma irushanwa rya kabiri ya APR yitabiriye mw'abantu ni imikino ya CAF Champions League. Mu kuri kw'Imana niba mubyibuka neza, APR itombora Azam. APR ari Dar es Salaam, ndangira ndi Dar es Salaam. Abantu benshi mubyibuka baravuze ngo APR ivuyemo, kuko icyo gihe Azam ari vuye i Kigali kuko Rayon pre-season itsinze Rayon kuri Rayon Day. Azam ifite quality players more than APR. Abantu benshi baravugaga ngo Azam igiye kunyagira umuntu. Ibyo ni ukuri, ntagira umuntu bayobye. Twese niko twabibonaga. Ariko APR ikina na Azam Dari nari impari bwa mbere. Azam yabatsinze igitego kimwe cya peno, niba mubyibuka, cya penalty. Bavuga ko Claude niyo mugabo yakoreye ikosa feitoto. Ariko ukabibona ko Azam nta bintu byinshi rusha APR, kuko igihe abakinnyi bari bagikina ibintu byabo. Match retour yabereye Stade National Amahoro i Remera, muri stade nziza nshya umukuru w'igihugu yubakiye abanyarwanda. Dukomeza no kumushimira cyane. Mwabantu twabonye APR tutaherukaga, twabonye APR tutari tuzi, twabonye APR nshya ya yindi twabonye muri Sekafa inyerera. Abakinnyi ba APR baranyereraga, abakinnyi ba APR bari bameze nka Isi Grace. Mwizamu wabonaga Paveri yabaye undi wundi, abadefenseri bari babaye abandi baragenda bafata ikipe bita ya Azam barayinweza bayihindura zero. Niba mubyibuka ba Mamadou baraburyaga Ram banuza badawuda byari ibindi abakinnyi bose bari ibintu bidasanzwe. Abafana baruzura. Niba munabyibuka nyuma gutsinda Azam, abantu bose mubisho ko APR ishobora gukuramo piramide, babona ko bishoboka. Icyizere icyo bashingiragaho ni performance babonaraga ikipe yabo. Ndababwiza ukuri, APR ntago yakuyemo Azam bigwiririye, mwarabonye ko yarushije, ariko Azam ari ifite quality players kurusha APR. Ariko APR yari ifite indi esprit, nubwo ari ifite abafikinyi navuga ngo bari kuri level umuntu yakwita ko ari ya kabiri ugereranyije n'abakinnyi ba ekipe ya Azam. Aha abakinnyi bari bagikina ibintu byabo, nta kintu na kimwe Darikonovic yari yagakora. Ni no mpamvu muvuga muri speech za Dariko avuga ngo ntarabona umwanya wo kubaka ikipe yiwe ngo abashyiremo n'ibyo bifuza. APR itombora piramide, imwe mu makipe akomeye iri muri top 10 ku mugabane wa Afurika. Umwaka wari wabanjije piramide yari yakuyemo APR ku giteranyo cy'ibitego 7-2. Urumva ko yari irushije ibitego 5. Umwaka wa mbere, umwaka wari wabanjije APR itombora piramide wa Frosh. Umwaka wundi APR itomboye piramide, match ya mbere yabaye 1-1 ku mahoro. Match retour yabaye ibitego ni bingahera 4-1, 3-1. Match yabereye Cairo niba mbyibutse neza. Bandi bari mbyibutse neza. 3-1, 4-1 niba mbyibutse neza. Reka ndebe hano kuri machine. APR piramide
versus APR FC. Byabaye 3-1 nibyo. Mu yandi magambo byabaye 3-1 ubiteranyije ibitego byose byahuje APR na Pyramide match ebyiri. Nyuma y'umwaka ari wabanjije. Byabaye ibitego 4-2, difference yabaye ibitego 2. Difference yabaye ibitego 2. Iyi Pyramide tuvuga mw'abantu mwe yanyagiye za Joliba ibitego 6. Kandi Joliba irakomeye, niyo kipe ya mbere muri Mali. Niyo kipe ya mbere muri Mali. Nandi makipe Joliba ikipe bita Pyramide yagiye inyagira. Kandebe CAF Champions League. Kambabwire gato kuri Mashaka kubabwira gato kuri izi match. Mwumva uburyo APR Darikonovic ataraba Darikonovic APR yanyereraga. Akaba ari cyo abantu batazi ntibamenye Yona, niyo mpamvu umva abantu byabaye ibindi bataramenya ngo bihagaze gute. Ko round ya kabiri APR yakuwemo na Pyramide itayinjira mu matsinda. Kureba kuri iri tsinda rya Pyramide maso yangira. Pyramide yabaye ya kabiri nyuma ya Esperance de Tunis, ariko banganya amanota 13-13 mu itsinda. Pyramide mw'abantu mwe yatsinze Esperance 2-1, yatsinze Joliba 6. Pyramide yatsinze Sagrada Esperança ibitego 5 mw'abantu mwe kuri kimwe giteranyo. Match bakuyemo Joliba bayikuyemo ku giteranyo cy'ibitego 6-0. Mu yandi magambo ni ikipe ikomeye kuba yari yakuyemo APR ku difference y'ibitego 2. Attention, niba mubyibuka byageze ku minota hafi wa 70 APR iri mu matsinda Dawuda yoboye. Dariko akora remplacement mbi bikora kuri APR bituma ivamo. Hanyuma icyo nashaka kugeraho ni iki ngiki. Mu kuri kw'Imana APR itaragira uyu mutoza ngo aze abakinnyi ateze umwuka we muri vestiaire. APR ntabwo mwari mufite ikipe mbi. Oya, mwari mufite ikipe nziza. Ahubwo ibingibi rero byaje guteza iki kibazo. 1, yazanye filozofi nkunda kubigarukaho, iraza ntiyamacinga n'abakinnyi ba APR, kuko APR ifite aba bowlers, bita abakinnyi bazi gukina batazi gukina iriya style yo kudefanda. Birangira Darikonovic umukinnyi utumvishije ibyiwe wese agiye hanze. Abantu ntibabitahure ngo babibone. Kubera ko asinye igihe kirekire bamuhaye kontra, byabaye ngombwa ko bamwe basa nk'abegamye bagatangira gushakira intsinzwe n'umusaruro mubi ku bantu runaka. Nta mukinnyi wa APR ifite umunyarwanda w'umuswa, nta n'umukinnyi w'umunyamahanga APR ifite w'umuswa. Harimo n'abatarabonye umwanya. Ukurikiye ibyo mbabwire cyangwa se ukurikije ibyo mbabwiye, abo bakinnyi babaye baswa gute? Niki cyabaye? Ni gute uyu munsi nyine babaye? Ni gute uyu munsi nyine batsindwa mu buryo buri facile? Nta kindi cyabaye. APR FC yahuye n'ibyagizana umutoza utari ku rwego nyarwo. Bizeye company iyo ihagarariwe na Mitima team manager w'u Burundi, birangira bapfunyikiye nyine ikibiribiri cy'umutoza. Umutoza araza ikipe yihindura 0, arayitwika abakinnyi basubira inyuma. Ibaze ko uyu munsi ndimo numva abantu bavuga ngo abakinnyi b'abanyamahanga, ngo abakinnyi b'abanyarwanda, bamwe ngo barashoboye abandi ngo ntibashoboye. Nta munyarwanda wa APR uri hejuru n'umwe, nta munyamahanga n'umwe wa APR uri hejuru. Mu yandi magambo, mwarimu niwe kibazo gikomeye APR ifite kiremereye. Mwe guca hirya ngo mujye gushakira ibindi ahandi. APR ihemba neza, ihembera ku gihe. APR niyo kipe ifite quality players ugereranyije n'andi maklebe umubare mwinshi. Ariko uyu munsi kubera ko ifite ikibazo cy'umwarimu, ni ikipe isanzwe n'abakinnyi basanzwe. N'abakinnyi basanzwe, nta munyarwanda uri hejuru.
nta n'umunyamahanga uri hejuru, bakubwira ko mu mupira w'amaguru umutoza aba afite 70%, abakinnyi baba ari 30%, kubera ko APR yamuhaye rugari, ntiyanamuhagarika cyangwa imwirukane, araza kuyinagamo biriya murimo murabona. Niyo mpamvu uyu munsi nabigeranyije n'ubwato. Nowa Imana yaramubwiye ngo ajye kubwiriza abantu b'i Nineve, ababwire ngo ibyaha byabo byabaye byinshi, byarazamutse bigera ku Uwiteka. Nowa kubera ko atabakundaga, birangira afashe ubwato bugitarushishi. Ageze mu bwato, umuhengero uba mwinshi, umuyaga uba mwinshi. Umuyaga umaze kuba mwinshi, abatwaye ubwato babwira bari mu bwato, barababwira ngo buri wese niyiyambaza Imana asenga, kugira ngo turebe ko Imana yadutabara, bitabaye ibyo twese turapfa. Bafata imizigo yari iri mu bwato, bayijugunya mu nyanja kugira ngo barebe ko ubwato bwagabanya kugira ibibazo, kubera ko batekereza ko wenda buremereye. Mu yandi magambo, uyu munsi aperereza ritambi irimo iregekwa ku mukinnyi runaka, irimo iregekwa ku muntu runaka, irimo irashakirwa ku muntu runaka. Oya, ikibazo kiri mu bwato ni Nowa urya ni ntuzu uryamye, ni Yona, ni Yona, ntabwo ari Nowa, ni Yona uryamye mu bwato. Ibyo byose byabaga muri ubwo bwato, bajugunya imizigo, barwana, basenga. Yona yari ari munsi muri kave y'ubwato yiryamiye. Bagezeyo abari batwaye ubwato baraza baramubwira bati, Yona, ko tubona uryamye bite kandi abandi bari mu bibazo, wabyutse ugasenga Imana yawe ko ariyo wenda yaturokora? Yona arabareba arababwira ati, okay, nge nubaha Imana Uwiteka rurema yaremye isi n'ijuru, yaremye inyanja, irema n'ibi byose mubona. Barikanga, bahita bumva ko afitanye isano n'Imana. Barangije Yona arababwira ngo ntimugire ikindi kibazo ndabizi ko ari ngewe. Barikanga, abatera story yose uburyo Imana yamubwiye kujya kubwiriza, ntiyabikunda, bigenda gute. Arangije arababwira ngo nimumfata mukanjugunya mu nyanja, nimumfata mukanjugunya mu nyanja, ikibazo ubwato bufite kirarangira. Bagerageza kwicuma ngo bajyane ubwato hakurya, babuparike hakurya, ariko Imana irangira avuga ntibishoboka, lazima mutanguka, ni uwo muntu natavamo ntibishoboka. Byabaye ngombwa ko babwira Imana bati amaraso ye ntazatubarwe, bamujugunya mu bwato. Yona urufi ruramumira. Murayizi iyo story cyane. Icyo nshaka kuvuga ni cyane, kubera ko Darikonovic yabaye ikibazo muri APR. Abakinnyi ba APR yabatejemo umwiryane, nta rukundo ruri hagati y'abakinnyi b'abanyamahanga n'abakinnyi b'abanyarwanda. Ntarwo twagiye tubigarukaho cyane, icyo ndakizi ngihagazeho. Abakinnyi b'abanyarwanda ba APR ntibakunda abakinnyi b'abanyamahanga ba APR, kandi abakinnyi b'abanyamahanga ba APR barabizi. Byangije vestiaire ya APR kubera ko kantu. Bamwe bati Darikonovic akunda aba, abandi bati Darikonovic akunda aba. Uwo ni Yona Darikonovic. Icya kabiri, uyu munsi abantu baravuga ngo, njya numva abantu bavuga ngo Suwane ngo kuki adakina ngo hagakina Yunus. None se ntituri abatoza, ntituri bande? Twe kurebera ikibazo kuri Yunus, kuri Suwane ngo ntiyakinnye, kuko Suwane ntatsinda, si umwataka. Yunus arakina APR ntiyinjizwe, Suwane yakina APR ntiyinjizwe. Ni bimwe kuba Yunus yajyamo no kuba Suwane yajyamo, ni bimwe. Ahubwo icyo tureba ni iki, ese Yunus yagiyemo APR iratsindwa, ese Suwane yagiyemo APR iratsindwa? Mu yandi magambo, umutoza yakora rotation, ariko kubera umusaruro mubi, niyo mpamvu bamwe baterana amagambo ngo Suwane, abandi ngo Yunus, abandi ngo Ramute, abandi ngo Ramazani, abandi ngo nini. Ikibazo saba ari mu bwato, ikibazo ni Yona Yona uryamye hariya, ikibazo ni Darikonovic. Bwacyo kumva abandi baravuze ngo ikibazo ngo ni Mupenzi Eto, ngo ikibazo ngo ni umutoza, ngo babwira ngo gupanga liste, ngo ikibazo ngo ni bande. No, ikibazo si imizigo iri mu bwato, ikibazo si abantu bari mu bwato. Kuko birangira muvuze ngo ikibazo kiri rukuru runaka, mukajya kuhashakira igisubizo, bikarangira
bidakunze igisubizo murimo murashaka kwambutsa ubwato ngo bujye hakurya bikarangira bidakunze. Ikibazo APR ifite, ikibazo ubwato bita APR bufite ni Yona uri mu bwato. Ahubwo ubuyobozi bwa APR mujye gusanga Yona ahantu aryamye mu mubwire ngo birashoboka ko twakuvana mu bwato bwacu tukakunaga tukagusezera kugira ngo bitange igisubizo. Bitabaye ibiyo ubwato ntaho buzagera. Mureke gushakira ibibazo ahandi. APR ifite abakinnyi batari babi, APR ifite ubuyobozi butanga ibintu, abafana ba APR barahari, buri kintu cyose kirahari. Ariko ikibazo APR ifite nicyo ngicyo. Umuntu umwe wenyine ashobora guteza ikibazo muri societe hakazamo sambaratika mutabizi. Mu yandi magambo icyo nashaka kugaragaza, ibintu byo ku ruhande mu bireke. Bafana ba APR, bayobozi ba APR, mufokasinge kuri Yona uryamye mu bwato, kandi ubwato burimo umuhengeri, buharimo imiyaga myinshi. Iyo miyaga n'ibindi biza ku ruhande byose si byo kibazo byatejwe n'uriya muntu bita Yona ariwe Darkonovic. Nibidakunda, niba bidakozwe, iyi sezira babera mbi cyane ku bikombe byombi. Ariko ni mu bitekerezaho bizaba bigisubizo. Yari Mucyo Anta, umuhungu wanyu. Iyi ni TV yanyu yitwa Mundayisi TV, ikiganiro ni Mundayisi Sport. Tuzasubira ku munsi w'ejo mbabwira amakuru atandukanye. APR yamaze gusinyisha umukinnyi mu buryo bw'ibanga. Ninde? Naho ku munsi w'ejo. Rayon Sport bimeze gute ku isoko? Tuzabigarukaho. Ngewe abakinnyi mfite ni benshi. Ejo nzagaruka ku ngendo maze iminsi nkora n'abakinnyi mfite n'abashobora gusesekara Nyarugenge. Mbashimire cyane byimazeyo. Mugire umugoroba mwiza, ndabakunda cyane. Niba utarakanda subscribe yikande, niba warayikanze share na comment biremewe. Bye bye.